Menteri Rangbah Khubor kontrak ke Samla negasngi ulaya benta haka program bala penlong da Synjuk ki Rangbah Shnong ri Bhoi Hasen Pauls Parish Hall nong po haka ba ulaya kran mar Khmat bar ki kli nong senshar lembar ki Jingialang Shnong na kaleng ri Bhoi district kani ka program kala wanra lang ye ki dekhot jang ka Synjuk ki nong mi Khmat paj ba bat ki he officer ka sarkar pan ekran halor ka senshar khadar haki Shnong ki kam penroy badan kam hak Khmat bat kabenta jang ki dor bar Shnong haka ban kentiu ye ka bha kamiat haka Shnong haka ni ka Jingialang na kalyang ka Synjuk harengkat ka jingi kershan lang de ki Rangbah Shnong kilayo ban pensngau ye ki nyau teli ki mat ki bakongsan na kabenta ka jing bha jong ki Shnong ki thau kitei ki nyau teli ki mat ki bala pensngau de ka Synjuk ki Rangbah ri Bhoi hak Khmat Menteri Rangbah ki kenthop ye ka jing dawa ban penyo ye ka government college ban penbu ni ki nong trei haka tanat penme boarding namar ka jing lip lat kha ka jing ada na ka benta ki nong Shnong khasi khamtam she ki than border ka jing dawa ban penyo e ka yo na ka benta ki nong rap ka jing dawa ban bu no e ka rehabilitation center jong ka sarkar lambat Shibun ki weipat ki mat ki balaya tai haka te ka Jingialang na kalyang Menteri Rangbah Khubor habakran haka te ka Jingialang ulapan pau ye ka jing smongu ye ka Synjuk ka bala penlong ya kum kani ka jing ya kendu jong ki nong ya lam Shnong ban yo pen sngo ye ki jing jong ki Shnong ki thau bat ulaku laru ba unele kat bala ban pen urlong ye ki mat ki bala wanra hak Khmat jong u ba na kalyang ka jong u ulapan bena sendon ba un penyo san pholak tangka na ka scheme jong u na ka benta bante ye ka office terekam ka bapura jo ka Synjuk ki Rangbah Shnong ri Bhoi ki balaya don lang haka Jingialang ki kenthop yu sembut Menteri Rangbah ba Preston Tensong ba Sustinus Sotun Timothy D Shira MLA Ganongpo ba Mirabon CM MLA Umsning Dr Celestine Lingdo MLA Mauhati ba Charles Marngar ki dekhot ba nong mi Khmat ka Synjuk ki Rangbah Shnong ri Bhoi ki ba kenthop yu ba BB Makdo komu chairman ba uba PB Seliang secretary bat ki he officer na ka district ki ba kenthop yu deputy commissioner ka ri Bhoi u Abhilash Baranwal IAS lambat u SP ka ri Bhoi u Giri Prasad bat ki wei kata ni poin berito ka poin kata hak ni bante apa yang ni kejimroi berkejim nak tiu jom ini ki khut sama ki bahab alani ki bahab hak ai cincak te sapu haudro yang ni bakane nak kalian jom ka Synjuk ni baladon kapor baladon kam lagi don kam baladon ko kowe kari rehabilitation center lani ke cakap pamilo ko banbu yang kita drop adik nak benta bantu ke semua program hak yang ni nombor kalian masyarakat akan bu kowe ke cakap nak benta pan semua lagi hapo aneka di Bhoi district ini kapal apa nak benta pan kingkil yang kakam rijiri hamta mempunyai bakayo jong di siang bakisya nakaya jong ka Synjuk ni la kerpan ya siang pada kesokan mereka bakanya pan China dengan bu kowe kayo kabopet kabiang katung bejuk themai jong mata hakawa kate kilo kabadi katung bejuk themai jong mata kanera yang dinongret nongri jiri ini hakawa kila badi ye siang bejuk ki hak Shnong ki thau bejuk ki kapasa nakalian jong ka Synjuk nakamanta ka jinsuk ban petreka ban bu ipat kista kalau tempat usia berkurang, bantunya kawe office mereka berkurang, jom ke Synjuk, hang ni hang yo bolong, kadang yang jom usia memang ni kurang bantunya berai bercakap, yang ke Synjuk. Dapat kerucut dan tambah, kalau hang ini pada ni cukup jom ke Bhoi elektrik, kadang yang jom ke Synjuk, nisiam pada cukup jom ke Bhoi elektrik, kadang nama kaji duna palat ki nongtre lani ki mesdul ki batre hapo KMPCL tentang berayap tu mesdul ka pos ayatlah lembon su bikin penumpang kalian jong ni lawan soka bakal bertujuan yang mereka jemput yang di beliau hapo mereka KMPCL bakunjuru engineers civil engineers beribet hadisop division repair kenang bakal boleh dikit kan biang hak mereka di Bhoi district ini berkuai. Kamu pun nanti kejikawan jom Synjuk pemerintah mengibu kalau badai pendon kajaka ai jingkai hak ini banten tebet yang mereka skill development kawa
kena kita kasap ka pel bujuki kasap ka form bujuki dengan lengkap benar ko ka standard institution hamil ko district kena bi full sama ini kibulon kasap kila penting isu Haka ka cakap jingkuli kepala penolong IIT lani ka ITI kepala kami ini pas jingko jom kecal permission ada kalian ke Synjuk berapa siang benar-benar bakin review yang lagi berpak pet yang tadi jalan mission ang Shnong di tahun begini nama Khuborjylla menda di dalam Shnong sebab tadi ke projek kalau terjadi fail maka walaupun sampai karena kami dikenal di Shnong di tahun begini kamu pun ada dari Bhoi district kumengidip bah tadi dari Bhoi district ke bah kecimpang Meghalaya ke Jurma kamtam makin di Khuborjylla di kalian jongka Synjuk lagi lengkap mengenai berdon yang distrik Meghalaya office Haka Pakistan di doktor kila ban B ban Khubor nak pertama di kau ni di Jepang Meghalaya Haka di distrik begini detektif nama kecil pula nam ni apa Haka ban B sejaga kata lagi bola negara kalau bu Jepang yang kecil jom kita song begini di kota ni kita soka bandera ban penyo yang away di distrik Meghalaya office hamni Bhoi district Khubor kapan ada yang Synjuk kepat yang masyarakat dan penyok badai betul ku super teknik engineer lalu UST job operate yang dari kapil biru marko begitip busrok di belu job Shnong kita begini di Khubor tikam kibai bat katena kibai bat ikut Islam Khubor lapet UST badan aku Shillong circle di kali kalau ka jige ya ka jige be so ka kama ka ba ka kama ko ni mande tan sinay lu ka por ko ba ak na na ka kalian do district na kalian do Synjuk ni ke pa ka sarkar pa di bandono ya ka office jo ku superintendent engineer biru hangne ko di Bhoi district ka banrio ka jige pa ya ka sarkar ban punkhano sa we ka district administrative ketika administratif lagi ke civil subdivision hapo berkomplok nama ketika berkomplok ketika berkomplok yang di blok 2 hakaba kinong makin blok 2 kumba nerpo kilometer hak warande tanpa berbagai police verification section ko kalau di jike kapsa unta ni kepa yang sarkar kenyap nakabanta punya ko yang administrative unit hande berkomplok lagi ya kasi civil subdivision na mga nagsubi ko igipat ba hafta juga blok 2 bat apa satu harabide maka jinya jom sarkar jilla penyekrek sarkar asam nak tetap pendek diuput usah jika Synjuk harkat ke Jingialang bakul Shnong kibadon hamne ko bola area blok 2 giladon ke Jingialang makitu khuborkhasi kibadon hapo kejela Meghalaya bata dari kim de bale sha ka jela sa hakane ke jiya keren juki ban perbe yang pusa kita ke di nyu tu di Khmat ibana yang tu Synjuk nge sasobe ke benar sha usia benar hakane ke si ka mata Shibun. Every state is different, and hence what works in Gujarat or what works in Tamil Nadu cannot necessarily work in Meghalaya. And hence the system, the policy and the mechanism to develop and take the state forward, the economic policies differ. And hence multiple areas, policies and programs were looked into. But we realized that there are three major pillars on which our economic model must be based. The first pillar was infrastructure, the capital investment, the investment in roads, the investment in government offices, infrastructures, investments in tourism, and all other infrastructures to be built up for the people in the state as a whole.
Second, we realize that apart from ensuring that the infrastructure is developed, this infrastructure will be meaningless if the people are not involved in the process. And hence many programs and schemes like CM Elevate, CM Assure, CM Farm Plus, our prime programs, our different self-help group programs, all these programs were initiated with ensuring that we need to have people-driven programs. The public must be involved, and hence programs and policies were made ensuring that the people were kept in the front. And the third pillar was our community. Meghalaya's biggest strength, which I believe, is Meghalaya's community and our tradition. This tradition has laid down the way our society works. It has institutionalized a system which people trust. And it's a mechanism which has worked not just for years, but for centuries in the past. And hence, for an economic model and for a state government to be successful in ensuring that we're able to develop an economic model to take a state of Meghalaya forward, it cannot be without the community. It cannot be without the traditional institutions. And hence, in all our programs in the past, you must have seen that the government of Meghalaya has always taken the community along with it. We've ensured that wherever large programs are being implemented, the different village communities, the different donbosco, the different traditional heads are always made part of the entire economic process that we have, because that is the best way to ensure that our programs are successful. And hence, I am truly pleased and happy that today the Synjuk Shnong of Bhoi has taken this initiative, and the opening remarks by the President has laid down this belief and this foundation on the basis of which our society has moved forward and sustained for decades and for centuries, is to trust our traditional institutes, work closely with them, and as mentioned by one of the speakers, work hand in hand. The government, the society, the traditional institutions, and the public at large.